A re bueleng re dumedisaneng lebitsong le matla la Jesu Kriste re a rapela. Morena le Modimo wa rona letsatsing hape le wena o ileng wa le tjhabisa, re kopa le tsamaye ho ya ka lenaneo le ditlhophiso tsa hao. Re kopa tsohle tseo ntseng o re etsetsa tsona le tseo tlanneng o re phethele tsona ha re di kopa, o Modimo ya rutwang, sekehela thapelo ya rona tsebe, o re utlwe, ebile o Modimo ya arabang ka nako le motsotso oo o arabang ka ona. Tiisa tumelo ya rona, re dule tumelong ya nnete ka dinako tsohle. Moya o halalelang a nne a phela sebetse ka hare ho rona, le hohle moo ho phuthahanweng teng, re kopa a seke a tloha, a seke a sutha, hobane ke yena moemedi eo o ileng wa mo romela hore a tle a be le rona ka dinako tsohle. Amen. Seema sa beke, temana ya beke, watchword for the week, isiqubulo seviki. Re se fumana bukeng ya Dipesaleme, kgaolo ke ya 119. Temana yona ke ya 132. Psalms chapter 119 verse 132. Reteleha ho nna o nkgauhele, jwalo ka ha ho lokela ba ratang lebitso la hao. Amen. Athe thero ya letsatsi la kajeno yona re fumana bukeng ya Mattheu, kgaolo ke ya 13. Temana re bala ho ya 30 a nang le motso o le mong. Today's sermon, Matthew chapter 13 verse 31. Mme yona e baleha ka tsela e latelang. A ba beela setshwantsho se seng a re, Mmuso wa mahodimo o tshwana le hlaku ya mosetareta, eo motho a nkileng a sunya tshimong ya hae. Amen. A morena a buela hlohonolofatse palo ya lentswe. Thero ya letsatsi la kajeno, mofuta wa yona ke thero e bitswang ka hore ke typos. Mofuta wa thero eo re sebedisang dinomoro ka yona. Mohlodi thero, mmuso wa lehodimo. Bukeng ena ya Mattheu e na le dikarolo tse 5. Karolo ya pele, chapter 1 to chapter 4, e bua ka ho kena ha morena. Chapter 5 to chapter 7, melao ya morena. Chapter 8 to chapter 10, matla a morena. Chapter 11 to chapter 20, e bua ka lenaneo la morena. Chapter 21 to chapter 28, ho hlola ha morena. Thero ya rona yona re fumana to the 4th category,
e leng lenaneo la morena. Ha o sheba mona the parable, setshwantsho seo ho buuwang ka sona, se bua ka mmuso wa mahodimo. Tsela eo morena a hlalosang setshwantsho sa mmuso wa lehodimo o hlalosa 6 times. Hopola ha re ya ho Genesis, when God created the earth, from Genesis chapter 1 verse 1, o bua ka makgetlo a tsheletseng. This number 6 re matahanya le hore it is complete. O hlalosa mmuso wa lehodimo ka tsela tse tsheletseng. Ha Modimo o bopa lefatshe, ho hlahella ka makgetlo a tsheletseng. Hopola hore on the 7th day it was complete. Modimo wa be wa lehlohonolofatsa letsatsi leo hore e be letjatji la go khutja. Ha o sheba hona mona ho Mattheu from chapter 1 to chapter 28, lentswe le buang ka mmuso wa mahodimo, the kingdom of God, le hlahella 11 times. This number 11 again, hopola barutwa ba Kriste tshimolohong ba ne ba le 12, empa pheletsong ba felella ba le 11. The number 11 e bua, e hlalosa mmuso wa lehodimo, mmuso o tlositsweng wa tliswa lefatsheng. Ha o sheba the 6 parables, tse 5 pheletsong ya tsona ha di hlaloswa di bua ka botle. Ya ho qetela, the parable ho verse 47, pheletsong ya teng e bua ka the bad, hore bohle bobe bo tla nkuwa le baetsi ba bona, bo ilo lahlelwa seboping se seholo sa mollo. The number 6, mmele wa motho o na le 12 body fluids. Hopola, tse tsheletseng ke tsa botle, tseo motho a kekebeng a kula ka dikamano tsa phallo tse jwalo tse mmeleng wa motho. It is complete. Ho tswa ho rona hore are we taking the good or the bad? Hobane mmuso wa mahodimo o ya hlaloswa mepheletsong ho verse 52, ha kwala kgaolo yena o bua ka hore tse ntjha le tsa kgale, o re motho o tla dinka kaofela ka mokotleng wa hae, o tla ntsha tse ntle, tse mpe, tsa kgale le tse ntjha letlotlong la hae. Ha o ntse o sesefa jwalo ka ha ho feletse, o ntsha tsohle tse mpe, o siya tse ntle. Pheletsong ke hore mmuso wa lehodimo o tsamaisana le the remaining 11 people who believed. Hopola le ha Joshua
a nka ketapele ka morao ho ba Modimo a mmontshe hore ke wena ya tshwanetseng o etepele. Ba ne ba tshwanetse ho tsamaya 11 days ho ya lefatsheng la Kanaan, leo Modimo o ileng wa ba tshepisa lona. 11 days. Empa ka hobane ba bang ha ba ka ba dumela taelo ya Modimo, Joshua le Caleb ke bona fela ba ileng ba dumela. They even survived hore ba tla tsamaya ba o kena lefatsheng la tshepiso. Empa ho ba nkile lemo tse 40 hobane Modimo o ne o sesefa, o tlosa bana ba senang tumelo ya nnete, bana ba sa kang ba utlwisisa lentswe la Modimo. Le rona a Modimo a re utlwe, a tise tumelo ya rona, le rona re boele re amohele, re utlwe lentswe la Modimo. Tumelo ya rona pheletsong e se ke ya eba tumelo ya lefela la mafela.